Sanibonani bafethu, igama lami uGift Masosha Mashele, esitrateni phela known as uGift Soul Train. Today ngizonixoxela kabanzi about isitori sami esangenzakalela. Njengoba ngathola indaba zokuthi ngilahlekelwe umntanami, ngazithola back prison. So now, there's a lady that I once dated. Now she's my ex. She used to work somewhere at a corporate industrial company, big Toyota company. So now, siyazwana no sister gumnandi and bayangazi kubo bayamazi like haya. There are days when I get to visit her, she gets to visit me angivakashele. Bese kwatholakala ukuthi makangixoxela yena athi uzithwele usisi. Makathi uzithwele ngapha unomntana akanaye. Bese yena athi kimi kuze agcine umntana kuzomela mina ngimshade ngokuthi yena bekangayimiselanga ukuthi uzoba nengane yobusibili ngaphandle komshado. Hayi bese kuba indaba zokuthi mina ngimbuza ukuthi hawu kanti bekamele ukuzoshadwa yimi ekucala na why le ndoda yakhe yakucala iboyfriend ingamshadanga. Hayi kube nokucabana as normal relationships and couples do. Hayi sifikisa indaba ebazalini. Masifikisa indaba ebazalini ngijabulile mina ngifike ngitshela uma ukuthi wema phela so uzoba nomzukulu. Hayi injabulo yomzali imkhulula hayi sizomenzela noma yini umntana. Khamba isikhathi lo sisi bengizwana naye angazi aye kuphi edrobheni. Maka edrobheni kube nalento bathi abortion ukudlulisa kwesisu. Abulala umntana. Maka abulala umntana angangitsheli ukuthi umbulela umntana. Usolekeza kodwa ngisoli mina mangilo ngibuza ukuthi ayinjani ingane iyakhabakhaba yena hayi upretenda in a beautiful way ukuthi angiboni lutho mina kanti ingane isindlulile emhlabeni. Bese kwaba indaba zokuthi nami ngokuhluthuka ngayithola ke sengiya eBoksburg prison. Ngifika kanje eBoksburg prison la bekasebenza khona ngaya mina ngiyomlanda emsebenzini ngifuna ngichazisela ukuthi kahle kuzandlulisa ingane yami emhlabeni ngokuthi ingane beyizokhula irrespective ukuthi ama conditions kanjani umntana bekazokhula umntana semondlo umntana akhuliswe lo mshado awufunayo nama ngibona ukuthi angaba umama ekhaya ngimlobole siphilisane sakho umndeni. Suka ke usisi ahamba aye eBoksburg police station angivulela icase. Mangivulela icase ngisayihlalele mina ngisayingcebelekile la ekhaya bafika amaphoyisa sawubona kunjani bhuti uGift Masosha Mashele ngithi yebo yimuphi bathi uyamazi usisi othize ngivume ngithi yebo ngiyamazi but kuyasune eqala mfowethu gcoka okwakho uthatha okwakho amajezi okwakho siyahamba so ke siya Boksburg bafike bangithatha ama fingerprints bavula icase abe naye khona so ngiyambuza ukuthi yini into wrong engiyenzile yebo angali ukumbamba ngesandla it was so wrong kodwa nami ngumuntu imagine kuwe mbukeli lapha ekhaya ujabulile nabemndeni sebayazi ukuthi kunengane ezayo then the next thing umntana sekandlulile emhlabeni asindlulise ngithathwa ama fingerprints kuyi Thursday ngikhumbula very well ngo2010 after iWorld Cup icede ukuphela lapha ngabo October hayi ngithathwe ngiye court mangifika court bathi kimi for verification address la ngihlala khona ibail angeke ngiyithole because the process I think system bayenza kanjalo esiphoyiseni ngalibona iBoksburg prison phasi khona egebengini mangifika eBoksburg nginenye indawo lapha guys bathi kusehlathini into engisho ukuthi mangithi kusehlathini mawungazi umuntu ejele angeke usurvive ijela likho mnandi ijele libhlungu ongezwe abantu bathi hey mina ngizokuyenza this and that ngizokubhantitela akusikama makho lapha akukho mnandi ingubo leyo nolala ngaye comfort endlini lapha ulala ngesheet angazi mhlambe laba bake ba admit esibhedlela le impahlo oyigcokayo esibhedlela isheet lakho lelo ulala phansi estupini mawungana 100 rand yomtende ulala phansi lapha kuneyiclever mawunemali uyathathelwa leshukele leli ugovernment okumele akunike lona bakuthengisela lobisi lo creamery bakunike lona bakuthengisela umdoko lokumele unikwe wona bakuthengisela so into engisho ukuthi ngahluthwa kakhulu ngayithola sengise Boksburg ngento yokuthi nje ngambamba manhandle kodwa azange imshaye so ngikusho ukuthi bafethu la emhlabeni kuningi ilingo ziningi so le experience engandlula kuye yangihluthula kakhulu ukuthi mangithi ngiyabheka manje it's plus or minus 15 years later kuba ingane yami na 16 yabona so mark nomunye mhlambe obukele kubabukeli
okavelela into efana neyami, makubhlungu bhuti consult ukhuluma ungahluthuki ngoba ukungena ejele kulula kodwa ukuphuma kunzima. Ngicela ngokulibeka ngalelo. Ngaya ke ecourt, mangiye ecourt nokuthi abomndeni bese bakhulumisane naye lo sisi lo bengizwana naye, bayidropa icase. Mabayidropa icase ngacala ngaphila impilo entsha. Ngijabulile manje ngidlulile kodwa nginokuthi mangibheka izingane ezidlala la ngaphandle ngisho ukuthi nami ingane yami kube isikhulile. Kodwa kumnandi ngokuthi umuntu ambambeli amagcubu uyandlulisa kusemhlabeni lawo sonke siyawayenza amaphutha kodwa yena lephutha aliyenza ayedwa ngokuthi azidecidele. Kube lento sahlanganisa umndeni kwakhulunywa ukuthi okay njengoba kukanje wena njengomuntu ophethe lewele elizayo emhlabeni ufuna ukuyenzani asho yena bese nabakubo basho nabakithi basho babe nalela abalibekayo kube isivumelwano kube kungcono. Kodwa ngikusho ukuthi yonke into eyenzakala emhlabeni kuyandlula uyaphola nengcondo mayipholile. So manje ngipholile babukeli, impilo iyachubeka, amagcubu ienga akusento right for umuntu. So into engiyishoyo ukuthi nawe onaleyo situation engingaba nayo ndlulisa uphole impilo yaphambili. Kuyakhulunyisana masabantu yonke into imoshwa ngomlomo iphinde ilungiswa ngomlomo. Igama lami uGift Masocha Mashele, Phume Phosphorus, Kaslate Live 1475 abalaziyo bathi kusebhuzi esithotsini asikasiyamanga lemanga. Ngiyabonga ababukeli nababukeli.